सामलाय जानाय तो अब एग्री डिपार्टमेंट ने अब रनाय तो अब पामया मके सर गीत जाबसिन हालायनो है नखुंनि मान थाकिया माने आदा बिफोर रूप सुप्या आबनि गाते रनाय जिरि कादो चिन सजी सिस्टम सानै तंखे व्यवहार काई जनो जंगमारनाय सेतिना ख्रिस्ट याकुरा इलेम्बन गावनो जों किसा खनालायवनो आ इलेम्बन इकम न जों खना माने बिसिंतै जतनि साको सिनि मकलबाय सिनि खंजरबाय सिनि बखाबाय व्यवहारनो कियोबै थांथौ आमेन माने खलबै तंमानि जिनिस न बेबांनो नुजागै थांस्थों आमेन तिनि सब्राय जिसु अंखा फैजागै तंनाय आन्द्रा गुन्द्रा मोनाकया सिनि सब्राय जिसु ख्रिस्ट अंखा पहर फैजागै तंनाय र बेबांनो फुनुकनाय जा खगै तंनाय र बेबांनो सिरनाय सिनि काहितो हालेलुया आइनि बागै आखकनि बेसिंतै जों किसा खोनालायनाय मार्क चैप्टर 4 21 ओ जागाव किसा आं फरायनाय कब खरगो सुइजाक दङ जाति खलबजाकिया मार्क बाय सुइजाक कथमा काहाम फरायमा जों सासानि निनो असुब्राय फुखेंनाय जिसु हायमुनै बस साका के बस जातिनो तक बाय सिंगो तक बिसिंगो इबाके सुकी तलावो तन्ना बागै सुदा तुबु बो थपसवानो तन्या दे फैजाक तन्मारो तिख्लाय फुनुकजाकवानो खलबजाकरो फियकजाकवानो खुंजुर तंखे बा आककनो खनादि अब अंखा गाय तो निको थमा कहम परेमा हालेलुया हालेलुया हम्बा जीसु धन्यवाद जीसु हम्बा फलागता हालेलुया हालेलुया যতনি সাগুনো গাই তো হাবারি রথু আমরা আজকে শুনতে পেয়েছি পবিত্র বাইবেলের মার্ক চ্যাপ্টার 4:21 এ আমরা দেখতে পারি जों खोनाबाय बानो যিশু তামসা যিশু আমাদেরকে কি বলছেন যিশু বলে মানে যারা মানে নিরানি চাটি আলো আপহর जों जत नुगो हायनि बागै ओ पहर जारा फायनाय जों ताबक जत चिनि काहाम हामया बेबाग नुजागो हायनि बागै काई तो नंखे बेबाग नकिरिवै तो आमेन आमेन चिनि काई तो रंखा मथांनाय सा काई तो फियकनाय सा सब्राय जिसु ख्रिस्ट सिर सृष्टिकर्ता याफांनि सिमी पाइथाक जरा बुग्रा हालेलुया हायनि बागै हुइजा निरानि जाति फनांखे आबो निरानि चुकी वदे निरानि चुकी तलावदे तन आबो जत नुनानि बागैसि निरानि कुसुगति सावै जत नुगो काइदर बो सिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्ट बो जत बेबागनि माने जत दफाबाय नुजागै तमो काइदर उनखानिनि आनि करै जतनि बागै काइदर सब्राय जिसु ख्रिस्ट अंखा जतनि बागै बरब अंखा
jotoni bagi si dharma. Haleluya. Haleluya. Sengke dharma ani nini himuk simuk holayo babre ba rot hai kese seklayo. Dharma mane jeng jotoni bagi dharma kaitor mane jotoni bagi kaitor. Tini Jesus sabo jati bai jengna tulana khayo o jati pohor bai. O pohor jeng jotonugo e abota hai no kaitor subrai Jesus Kristo ni sthani jara huijagoi tongnai beba ka sironai kholoboi ma tongya kaitor nai di boni soidom ni samung khlai maro kaitor bo samung khlai mani ei boni sagri rokno samung yap karmani jengnugo Luke chapter 9 wano jengnugo boni sagri rokno ringai iropai di borokno saka Tini ni simin nirok ani kok pirladi ani kok saladi te ham yarokno ham sinya rugi borok-borokno nirok hamrodi tini borok ni sakawu yang beroi borokno rugi hamrodi ngai pandokha haleluya te kaisa tongo John chapter 14 18 tongkha ang nirokno saijung sukhe kelangla ang nirokno subawani bagi honai ani phala katha ani bagi ang sabjumai sau akokno seng phala katharia Cukna hanya apa kaitor bani songdari sajlana jenglor hoka kaitor bosaka ani phala kathana nirok norhonai jeng tabo jotoni sakawano kaitor tomo phala tomo amin ani bagai cukna hanya apa kaitor sajla kaitor phala kathar kaitor fa sajla phala kathar kobrok bai ketham sakathar kaitor amin haleluya Cukna hanya apa kaitor sajla kaitor phala kathar kaitor mane Jisu no kaitor no Jisu phala katha no Jisu o Jisu no phala katha haleluya kani bagai jeng tini Kristo ni taku bukuro jeng saimano tini rugi rok kebang hachal ni phainai Kristo ni taku bukuro ani rok ni rugi no hamro nai ungkha kaitor tini John chapter 4 48 tongo nirang ni bising toy soidom ni samung ang pagkupan ay kisago haleluya mane tini borok rok ni bising toy kaitor boni samung no jeng no punuk mani apo jeng ya jeng punuk ya nirang ni bising toy nirang no punuk nai ay kisaya nirang ni bising toy ang no punuk nai ay kisago kaitor tabo soidom ni samung mane tini ko boya wala katha ni samung no Kai sudah Yesus Kristus jengno belum ketabo. Haleluya. Kani bagai jeng tini nugai manka sabani samung kai tani samung. Teman pan bai phala kata ni pan bai jengno belum ketabo. Kani bagai Yesus sawo jengno je jaga ni rok temu o jaga ang ni rok bai temu. Haleluya. Jeng pui to khai manke jeng bisas khai manke jeng ham saja. Jeng kani bagai Yesus sawo hayung ha sakani nerang ni sakni bagai tawan sakti nerang ni phala ni bagai cuk na hawase khati oi nerok tongdi ai kisau kai jong haleluya hani bagai chini phala ni bagai ki borok jeng wan sabai ni mane sudu chini sakni bagai mang si jeng wan sabai ni jeng jotani kok abo hani bagai Jesus sawo jeng no Zara kaham bai tongoi mannai suriboi mannai aboroksi kaitoni hamani mannai aboroksi kaitoni pan mannai sengtini kebang macam borok seng nugai mano kaitor jengno tamani bagai jengno senam tamani bagai kaitor jengno senam ka mane hasa kawo tong thokna ni bagai jengno senam ya bono ringnai gerei ungnai bono surinai gerei ungnai bono loknai gerei ungnai bono siminai gerei ungnai hinai si kai jeng mas namo haleluya kai bagai jeng tabo joto kai jeng malo boma suri ma san Jisu bersama ni tongo Matthew chapter 7 sandi mannai naitu tinungnai dogar budi pyogai rajaknai haleluya Ani bagai Kristen itaku bukuro seng sanmaro Hebrews chapter 11 payo tomo
ang maya hinay ta chong bai di jeng mano bai ke kai tor bai ang malaya hinay ta chong di kai tor bai jeng malai phayo kai tor bai ang kok samaya hinay ta chong di kai tor bai jeng tabok kok sawo bai ke kai tor bai malai bai ke jeng kai tor bai kok salai Hebrews chapter 11 phayo tomo puito hon male ang bai niro malai phai mase puito hon male ang bai niro kok salai phai mase haleluya tabo sini puito sini bisas ni bising tei kai tor bai jeng kok salai phayo kai tor bai jeng malai phai na phayo mane uro jaga kaisa ya je jaga sini girja tomo o jaga jeng suriwai tomo je jaga jeng lama pangka nogo pangka je jaga pangka jeng sanai jeng ringai tomo jeng suriwai tomo a prono kai tor jeng bai phayo kai tor jeng bai kok salai phayo kai tor jeng bai malai phayo bai ke sini puito ni bising tei sini bisas ni bising tei haleluya je semai ang kai tor na ringo a sumoyo kai tor ang bai phai ka kai tor phayo dinai sini bukha bai bang sobai jeng tong bai na tisani taku ko ani no pungni problem ani sak ni problem je tong mani kai tor be bak no ka te roi ronai dinai jeng puito bai jeng tong ke sini no pung be ba jot to kai tor jot ni no pung no ka jang maman nai kaisa medam no ring nai kaisa proof nai ni do sini medam kisah yang phai khungta khungro এদিকে yang আপনারা কবর পারে জানেন না আচ্ছা ঠিক আছে হালেলুয়া হালেলুয়া sini medam ni kaisa ang kaisa boni abono kisandro mafun sakadi medam kobro ni thina tahu ang kaisa kisah sasnai sini medam na bela kena pai ya hambai maro boni sini medam ni bagai jeng jot ni ya fakro lain apa ni history na ang kisah sasnai bo saya sekang bo boi pila ekdum bo wana hoi tong khato sa ekdum wana ka bo ang bahai ke tong sinai ang bahai ke thang sinai medam nang mong sangya tawana di nang normal lang nai nang tabo so operation khai nang hamnai jak eng kha nang operation khai sidi boni tumor boni mobalo tomo tabo bo 1 kg ka khabo ekdum tumor और सुरी जब पाई था तिनी सिमी नंग डॉक्टर थांगे नंग ऑपरेशन खासाइते नंग फ्राई माननाय कुनु चिंता ता खादि नॉर्मल उंनाय दिनै काई तो बे साजा कबोनि कुरितोबा कबै न थांके कुरि तबो आबोनि अ बेदि सिंदे किसा सिन खमनाय नाय Huduni poricoy ang kisah jotono sagranai kisah ane bisi begia jotono ang saya sekang cengya pakrok lainai haleluya haleluya pangni baboy khatung maniko bahir ma khatung nai kaisa ang nirona sasnai do tini chini Kristo jog bo agortala bo tomo bo urap hayoi basa 2 mas pore nang basa mane sak deria ongnai basa manai nang basa man ke beri manai hinai bo man ka
beri bo ongka je bo khatungoi bo belai kena hamjagoi bo kaisa gift mane offering gift ro mane belai kena dhanyabad maro hambai maro abrino haleluya bo dia kuno baptisma na ya ko Kristen ungya ko te ang khatung mani mke hai bo kai mane baptisma ungya woi bo bahai ke bo kai torno man khabo bahai ke bo kai torno bani bo khawo asroy kai torno wansogui manka kai torno bani bo khawo bahai ke bani bo khawo kai tor tomo hinai wansogui manka abuna ang khatung mani haleluya nanti kaisa jengrang bisa Jisu samane tongo bazar hati rogo bazar rogo rangcak rupai jikunu phano bebak no miro pai mannai pia anole kebo phano niro pai manja haike sabu apa taino jenis sobrai Yesus Kristus ni kok thai belai kena hampai haleluya apa ni besinte koroksa cini medam tabuk tu medam ngai tangkap bersama kabri tema bani besate ni gunung tema acar jisi mane cini try one shot bani besar kaisa bo o jaga bo phaye bo porisoy bo mane kai tor tongo no hina bani bo khabone tabo Kristen ong yapano bo kai tor tongo no hine le bo khabo tongkha abro haleluya bahai ke tabo a Jisu picture a Jisu photo boro phaika haleluya bo Kristen ong yawoi a Jisu photo picture ro phaija ke bani bo khabo obisson bani bo khabo habja bani bo khabo wansok jak kai tor tongo hinai haleluya haleluya a sek emne borok rok Jisu photo Jisu picture ro telangai manjana kaisa hin mane bo baptisma ungya borok si Jisu picture offering ba gift ro phayo ang belai kena hambai kai to ano besar ka beri man himane beri man ka 2 mas besi mo ongai mane 2 mas besi mo ongka Jisu picture phayo o borok tabok chini bagai again box sanai de dei salia aborok chini bagai hamya box sanai de haini bagai Jisu sawo nirok nak kebeng ya borok abo nirok misi ani bagai nini adi hene ta tharlai di bani akoksi nini mothani borok ani mothani borok boni haike ta holai di kai to lam roma 3 অধ্যায় 14-15 wo tongo musi sengmani ai musi saka apa nini bumung tamo afro tamo sana di Bible pelai di ang no ang sa afro lam roma no pansa betam bisa Zatra 3 অধ্যায় 14-15 dra pore di musi sengmani nini bumung tamo ini ang no ang mane kaito no kaito Jisu no Jisu apa no apa kaita haleluya koi na hinsa kraya bo koi na hamya saya kaito no ka boino khaksang ronai boino mili ronai boini no kuno hamari ronai hamya punai tumya kaito kai bagai ni bong tamo ang karon kubang orto tam ang kaito ang subray ang Jisu dewa asangsan ni kaita ang Jisu samre ko haleluya haleluya ai di bagai jot pani sakono kaito hamari dotho abro ko Jisu picture raphane abro Kristen ni bagai again spok samane tabo te salia abro ai di bagai abo tahai rok se jeng manai nai martuk nai nang boino basike nang boino hamesa ke sabun ni loge phainai kai to ke no basia joto ani besar joto ani borok dinesi kai to sabu haleluya hai ni bagai joto to phano jeng kai to no
ringai khulumai jeung dong suriwai jeung dong haleluya Hallelujah.
God besar dan das kalau dikaitan dengan body kali apa, kabar di saat dunia berada di apa, kalau kita pelajari